Namar kajing le kuman ka sorkar, ya kajing kerpat kisam lawat kam hakatanat bulit, kabakila jia kendu bonsin da kabalet ban kendu, yaki he sorkar baper, halor kajing penmi penret ta tep kam bulit, klem da bot iki kendon jongka office memorandum, menta kasngi kalai po tarik uyayong, kita kisam la hapo kajing yalam kabari lang pingrop, kila let ban bu sundan da kajing tho, hakmat u secretary ka home department, uba CBD ding do. Haba keren syakilat batai kubur, nakaliang kesam labari lang pingrop, kalaong bakajing wan bu jing tho jongki, kadai kum kadak ban pin isya ka sorkar, ya kajing le arsap jongki, bat kajing pentray kam ya kaan, kabam don nongrim. Bat nakaliang kitay kisamla, kilaong namar kajing menti ka sorkar, nakaliang jong kitay kisamla, kin haban le ti jingkang, hakmat kaying ka syariba don burom, halor kajing le ka sorkar. Kelamuan ban kendo, niwan ban submit ya ka representation. Mentakas ngi lai po tarik po April dia nilai ki irregularities ki balong illegal ru ya ka age ki change kelam ka notification kung mangala patay dia ka notification ngala gli na iba CBD ndo kam kim padan notification bagi ong yet to be released dia kini dibuon ki jingkeli kumno kan ki change ka age limit kelam ka notification di kuntangi wan ban submit ya ka written representation nila dap submit ya ka secretary jong ka police department nila submit ya secretary jong ka personal department mentangi submit ya secretary jong ka CRB Russia yes patay iyo iba ki revised guidelines ki abo klam ka notification ken takadang ni wan ban file representation di damban siya tiya kung basa just lang kisam la baro ngin namban siya ngin hablet siya kon namar ba ngimla pi ban susya update ya kenika taday ban ka iki balong legal ho ni iba kimbot kat kung ka notification di haka kot kuboro pilay ihi naka artarik akun jo tarik fam chief minister jongila ang baka notification is yet to be released takataw long kumno kay manshu permit revised guidelines klam ga notification di kung tahing iwan submit ya ka representation ni ban I proof mo ka signature ikala kan ni di tangkat tahi akan gajing pelai ka ma basman sarka tang isgotiaw himo namar ba la superrit jubor ikasna tangkat tahi ka namar ba arjar ka kendai don ka COVID-19 ba sa kata ka COVID-19 kalau kata kalau aslam ka recruit dan ka daw isgotiaw bala madrid pala kasna ajing sala de ban I won tang relaxation angkat tangi kuat ang to nilawang kendo ato si ang trim to wan kendo CBD next week untuk mencuyo coba aku dan datang masuk kuat penjasa kemarin kita ni mau ki kendon mau tangga jom kini ki SSC DSF CRPF ini dangla dapat I want tanya relax naga aku kendai kadangla adu lai ko ar pan I want tanya relax buat siapa hingga kam COVID-19 tapi aku mikir apa kamla pan I want tanya relax kata tibu sorkar kontai kenapa kuat ka fitness kampus ka fitness kam syong pi haka is ka syong haka ya kajong ka kilometer baladon ko physical health ta kuno kuat ban ka fitness dekat is la syong para samlan syong ya berkat kuno ban ya kemana